Tayo nag-irugin nga ibasa dati problem of the day mga kasin. Nga napadayawon nga may basa, aga po ni Nancy. Weno ni Ma'am Nancy, may isa nga maestra. Napauluan, babaero. Sagudayan nga ti surat ni Ma'am Nancy. Dear Kasin, sagbay man ngayon nagbinsa-binsayan di pakasalita kasin yung kablawang kay man itinaragsak ng aldawyo di tanewar si studio nang runa king ka nga timon dito nga programa. Kablawang pa hindi itipadak nga dumdum ngay kinagbibuya nang runa kadagiti naayat nga sponsorsyo kasamitin kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Nagsuratak ngamin addaan na iti parikot iti asawa kasinyong nga makunakon nga napeklan nga babaero. Tasaan lang nam na minsan weno nam namin duwa nga daras nga liniputan na. No diket may katlon nga liniputan na ni Mark o ni Marvin nga asawa. Talon na daras nga nakarignaak iti nagpaiduma nga saem ken sakit tinakem gaputa diya mo kasi yung noan niya tinagkurkurangak iti asawak idi damo nga nagaramid ti asawak idi damo nga nagbabae kastaon iti panagpakawan na kanya kastaon na iti panagkidkid daw na iti pamakawan ko panagkidkid daw na iti maudi nga gundaway nga paneknekan na nga saan anton nga aramiden pa iti inaramid na metlaeng iti may kadwa nga daras kas di manen nagpakpakaasi manen ti asawak nga ornosen mi ti pamilyami palibhasa amo na ti weakness ko ti asawak amo na nga marigatan nakbutlaan nga makisina kenkwana tasal salimut-mutak ti trabaho ti kinamaestra kahit kung awan ti pakasarsaritaak kahit kung awan ti pakadamdamagak nga agapuak iti maysa nga makuna nga broken family wenno addaan ka mismo iti maysa nga broken family nga saan nga naurnos ti binangon mi nga pamilya nga siya ket nakisina iti asawa na. Idi may kadwa nga nagaramid ti asawa kasin yung kunak iti bagik maudi daytuhin Marvin. Tano agaramid ka paminsan. Saan kanto na mapakawan? Tabagajakton ka ba elan nga ibturan di sa gitna? Baka ipatay kunton Marvin. Ngem kalpasan laeng tinasurok makatawen kasin yung nagaramid manen ti asawa. Ket dito nga maburburiburan ti panunot ko. No anya ti aramide. Nga aging gaita ket maburbur tiya anak. Anya ti nagkurkurangak. Api nga agbirok pa ilaing ti sabali ti asawa. Idintong adakbot ka asawa na. Api nga sapul pela ti sabali nga mangliwliwakin ko ana. Manglailokin ko ana. Idintong adakmat nga kanayon met nga kakaida na. Tunggal agkid daw ti asawak tunggal kuldingan na palubusak mahit. Kinasaritak nga rod ti katugangak nga lalaki kasin yung apaman nga naamuanda nga nagaramid manen ti anak da iti kalukwan. Ay na siya akong ti agkid-kid daw ti pamakawan king ka. Siya akong ti agdaw ti dispenser king ka Nancy anak ko. Ay, jak amo ka deta nga Marvin nga anak ko. Tanay, nakasingsingput ka nga asawa na. Kin maysa, halos sika ti bang bibiyag ti pamilyayaw. Tadagdakal mo ti masapulam ngam ti anak ko. Nuapay ngagsapul pa'y laing iti sa balay. Det ang ron ti jak maawatan. Det jak maawatan tatang.
Kasakit laon ay tinakim ko. Nga abing agsapol pilat sa bali. Ay, kan may satang. Mas maawatak ko man ti asawak. No isukat nag-itiubing, wano tinapinpintas. Anyam saan man? Ay, kwa. Ididamo tatang numalagipyo. Ididamo nga nagaramid ni Marvin. Diba nakirelasyon iti ex nga Japayuki? Ay, wine. Amok day ta. Nga ti trabaho na idi jay Japan. Day jay nga babae na idi ket pabaybayadan kadagiti customer. Wintang. Idi may kadwang adaras nga nagaramid manan ni Marvin numalagipyo. Bahalo nga talo ti anak na tatang. Nagsagit dinakam ko, edi sukat nagmadlaang diti pelang, magbahalo nga talot anak na. Duwalaang ti anak mi tatang. Kan may isa, naluklok magmad nga amang yung siyak na idya nga sukat anak kanyang edi. Ay saan nakamot ngayon sukat? Tayin sina namutlaang, nagiti babae na. Deta lang mat sana matkid nga sinubyanan dagiti babae na. Kalpasan ngayon sina na ida. Ang im nang alamot man ang tisawali tatang. Ganda ito may katlong adaras. Dito manan mabigbig nga kakabitan dagiti lalaki dito lugar tayo. Wen nga raw nadawag ka. Nga day Veronica nga kalad ka rin nga kung kuratay dito ita no makakadalang ti agarem kung kuha na nga adakaya na dumket nga dagos. So malagay mo kurang na itid nga sweldo niya na ni Marvin. Nga naman na kami nga adala tamat ti bonus ko adda kwarta iso nga saan ko nga dinildilaw. Nagayang inaramat na ti sweldo na para iti babae na. Ay, ala. Uli, tigtagkid daw ti dispensar kay kanak ko. Lakit sabi ko mata maurnos yung tupay da ita. Baam ta kasaritak tumanan ani Marvin nga anak ko. Abaring no ada pala pagdalanan ti sa ukig kwada. Agyaman nagtatang. Ay na, bilibak mo't ti kinamartir mo, Nancy anak ko, nang namin adong nga darasin nga liliputan na ka dayta nga asawam. Api nga di mo pala maisina-sina. Eh di ko mapailaing damo nga nagaramid, insina mon. Tadi kung kunada nga ro din no babaero gagnanayon. Once a cheater is always a cheater nga kunada. Mestra ka anak ko, nalaing ka mo ti kunak. Angin no may papandi nga, dayta nga banag. Jakam mo, no api nga di mo maawatan dayta. Nang, imbagak mo ka na kayo idin, di rason na no apay. Gaputa maestra ka, di mo kahit nga dakes nga pakasarsaritaam. Bueno, di mo kahit nga ibagada nga separated ka, bueno, nagsina kayo iti asawam. Kaman, ano kumangin deta kasta nga ulitin na laing ti manglip-lipot king ka. No, apay nga minmut na, hanggat awan mat ti amok nga nagkurangak. Dahil tati pakalasinan nga talaga nga napiklan nga babaero daytan. Ditam nga makita nga talaga nga ugali nan weno nailasag na daytan. Saan nagbaliw daytan isong isin naman. Sana kas karina nang duwa ti anak mi. Kat ka ba ilamot nga biyagan ida. Nagdakkel mo ti sweldom nga kas maestra. Ngem data sweldon na. Angim padasik to kasarita di kita anak ko tayo so dati kang runaan ngagsagrap kang runaan ngagsagaman na kesa kastabot nga ulit-ulitin na pakawanem ita tunokwan into nagangay aramidin ng tumanayin ay nga Diyos ko aya baka ba't nga no saan mo nga pagpagustuhan no kidaw king ka sa mamot ananang ang iman manumod lang amin nga kulding kanya. When ata dapat sa bali nga kulkuldingan nan.
Ada masabali nga mang parparagsak king kuanan Unam ti pagtaktaka at nanang. No apay nga di kitimot. Tiltila adamat ti pagisok. Tiltila adamat ti babayin na. Hindi damo. Dati Japan yuking. Agapot Japan malagim mo nanang. Wine. Si Maruno talot anak na nga balo. So, dati laang kalabas. Dati kakabitin. Pagsisinnublatan nga kabkabitin. Dati lalaki dito yung lugar tayo na. Ay na, dyan. No syakti si ka. Isinamon, dahil nga Marvin nga asawam. Dugyot, dahil nga asawam. Tatil-tilaad na nga tutupan na. Ala, padasik to nga kasarita pailaing nanang. Nagtangken kit diti ulom nansi. Maestra ka, nalaing kamot ti kunak. Angem no maipapan iti ayat, duldug ka. Mama? Mark. Agap apa kayo kadi kini Papa? Uwin Mama? Nadlawming nga di kayo nuni kini Papa? Sa dinugayam tayo ni Papa, Mama? Saan pa nga si Mama ni Papa yun? Nag-text itay. Ibaga na nga dalaang dagasan na. Agsarita kami tumadamdaman ako. Nag-chicks ka di manan ni Papa, Mama? Ha? Ay! Apay daman babae nan, Mama? Nakaaman nyo data. Di na uding nga nagapa kayo, Mama. Kastoy manan. Ang mangigmimot nga ro di panagsinsin ng batyo. Ngay bagbagam nga da babae ni Papa. Wing Mama. Apay namin nagbabae pa lang ni Papa. Ala, saan nyo latang ang panunungan detan? Da kami latan, kini Papa yo, timang resort ti anyaman nga parikot nga da kami. Katahan nyo kung mga kagura ni Papa yo. Di ito ikot problema milaeng nga agasawa. Kaya rumbing na lang nga da kami timang sulbar. Maawatan nyo ka di. Wen Mama. Alamangan kayon. Tamadamdama, numalpas yung assignment yo, maturog kay ton. Tagsarita kami ito kini Papa yo, inton sumangpet. Mabalin ka din agsarita ta, Marvin. Kahit kumat agsarita ta nga dua, Nancy. Nakaturog ka din dagiti duwang ubing. Nakaturog dan. Ulitik-tig daw ti pamakawan king ka. Amok nga namin adun nga daras nga nangig mo dagitoy. Namin adun na daras mo't nga saan ko nga natungpal dagiti kariking ka. No apay nga Marvin, tayo tala ulit itsak maawatan. Bayan na kumangagpalawag. Namin adun, tunggal agaramid ka, binaybay ang kamot kang palawag. Ang himsaan ko latang nga maawatan, no apay, katawan ba tinagkurkuragak ka? Saan ko ngayon pudnuking ka? Di kang runahan nga rason, no apay. Kang runahan nga rason? Anya ka di? Mabadbad ka di deta pride mo, deta igom, gaputa siya, dagdakal di sweld-swelduin na, kadatang agasawa? Ha? Iba ka man kanya. Saan isut ka po na? Tamong ba't? Di nagaramaking ka. Amok nga mesa ka, maestra. Amok nga nudat at ang katuluyan. Amok nga dagdakal ti masapulam ng siya gaputa sa anak nga nakaadal. Anya nga rod? No saan nga isot ka po na? Dinto nga amin mo't kararamidag. Urin no kas nga da trabaho tang adwa. No adatan dito balay siya ti agserbiking ka. Siya ti agluto. Agaywan ka di kita anak ta. Tulungak di kita anak ta iti assignment da. Katsi ka. Amin mata ka sa pulam, idasar ko.
Tunggal agkid daw ka kanyag. Aramidak mo makalagip ka, kumulding ka. Ang man manuka matlaangin agkid daw kanyag. Tagayam kita na sa bali ko. Pakawanan ko ba? Narigat ka nga pakawanan. Ha? Narigat ka nga pakawanan. Gaputa di mo man lang may palawag kanyag. No, apay kasabulan ba lang ang sabol ka sa bali? Nancy, bakit? Sana kawawagan iti bakit? No, di ka naman lang map nagkanyak. Bakit? Pakawanan na kumahan. Ibakam kanyag do apay. Ibakam kanyag do apay nga kasabulan ba lang ang sabol ka sa bali? Anya ka titi nagkurkuranga king ka. Ibakam Marvin. Anya tinagkurkuranga king ka nga mapamupila sa pulin iti sa bali ka babae. Nancy, bakit? Ibagam pa nga, simsakbay nga agmauyo nga. Sakbay nga agbagtitak nga agpampanunot. Noan niya ayati nagkurkuranga. Nancy, ibagam pa nga, Sim. Kaya't mo nga't maamuan nga talaga. Kit siyempre kahit kunin nga maamuan no anyat rason no apeng agsabol ka pala sa bali. No anyat nagkurkuranga king ka. Ada ka diti mo kayat kanyak. Ada ka diti basol ko nga. Di mo jakam mo. Ada ka diti inaramit ko nga jak ingkagara nga. Kaguram lang unay kanyak. Iso nga nagbiro kat sa bali. Saan? Amom nga ipatpatig ka. Nancy, bakit? No talaga na ipatpatig na. Ape ka nas ka birog ka ba? Saan ko kaya't nga marakrak ti pamilyata? Amom maglagayam. Di mo maglagayam kaya na marakrak ti pamilyata. Ape nga rin ka nagaramit ka. Iti balag nga mabaling nga makarakrakan ti pamilyata. Anya tinagkurkuranga king ka. Nancy, bakit? Ibagam! Kaputa sa anak nga naragsaking ka, itirabii. Ha? Dahil laang mat, tirason na. Di ka maawatan, Marvin. Diyan ka mo, dati sa mali nga sapsapulag. Saan ko nga mabirukan king ka. Anya? Uy, nagpaiso. Nga, dati mapaspasamang ka data. Tatunggal agkidawag. Tunggal kuldingin ka. Pagustuhan na. Himsaan ko lang ay bagbagaking ka. Nga sa anak nga naragsak. Ha? Anya, tikit mo sa uwin nga saan ka nga naragsak. Agpaiso nga pagustuhan na. Ang no ti adakid dawaking ka. Agkid-kid ka. Anya? Tilaing kayat mo. Nakadata ka. Nakarabawaking ka. Anya kumamping nga rod. Saan ka di nga kasimot? Kasimot ti aramidin tayo kasama? Saan? Di ba kinidaw ko kay di nga kesyo aramidin ti kastoy. Aramidin ti kastoy. Padasan ti kastoy nga posisyon. Kastoy mamad bakit? Tuladin taman daytoy. Ang imaan niya ti sungbat mo. Nagdugyot ko nam. Nagitilaing dugyot ti mga aramid ti kasjay. Talaga magadugyot? Alaman, kang runaan nga kitkidawam kanyak data pag-isbam, isakmul ko. Kadabay, datamat pag-isbam, dil patak. Uwan angin, lumapalbalin ko makadyak kayat. Ngim kayat mo mat, si kalat may bayat, siyak nga rod. Uwan angin naalas nga kita, nga siyak nga may isang maestra kat araramidik tigas jay. Ano, dahil tati problema. Dahil tati problema ta. Saan nga gapot ang maestra ka? Saan nga gapot ang dati rules you? Adati sursurutin nyo iti pagadalan. Ipakat mo med dito balay. Siyempre agbiro kag ti sa bali. Gapot ang mabordak. Tunggal ag kanaig ta.
ibagak malaing yan. Boring ka nga ka-sex, Nancy. Anya? Uri pa si kiglaeng di mo pa'y kayat. Padasin ta jitugaw, kunak di mo pa'y kayat. Kitabi ka mabalin matlatang agdata atlatahan, rumabaw kan kas jay. Kitaib ka nakaaramid tamit, tido ang anak ta, saan ka di? Saan lang, di mo maawatan. Saan lang aramidin ti agasawa ti kas jay, tapno maadaan da iti anak. Aramidin da ti kas jay, tapno maparagsak da ti tunggal maysa. Naragsakak mat. Uri no kasi lang ang posisyon na naramidin ta. Sika lang tinaragsak. Siyak nga rod. Ha? Amom. Agin didi kalaang, Nancy. Agin didi kalaang. Gaputa may sa kaamestra. Kaslang maibaban di dignidad mo na aramidim di kasjay itiis mismo nga asawam. Saan ko mamat agasawa ta. Mabalintang aramidin di. Anyaman nga kaya tang aramidin. No uray no maestra ka. Oh. Sabi ko mata maamiris mo na kita. Ngam kasti ko na. Ulitik-tagkid daw ti pamakawan mo. Kinagkariak manin. Saan ko doon nga ulitin tinaramid ko? Sabi ko, ma, tapakawanin na. Sabi ko, matasaan mo ipalubos ng marakrak ti pamilyata. Gaputa ipatpatig ka, Nancy. Uray no boring ka nga kasex. Ha? Agyaman, bakit nakaamiris ka. Talaga ka din nga, nakasaganakan nga. Mga ramid gigiti, sigud nga di mo kahit nga raramidin. Talaga ka din nga iso di dyan tinagkurkuranga kay magbagam? Iso ka di ti rason no aping agbirokat sa bali? Uwan. Ang Marvin, inot-inot lang ha? Saan nga gaputay manugot nga padasit nga ramidin digiti papaaramid mo kanya nga saan ko kaya't nga ramidin iti kat insigida nga aramidik amin maawatan ako maawatan ka bakit inot lang sabi ko mata iyon am detay ko pera day jay pera ti BJ udin to day jay siyempre kat abi bugwak mo uri lataan imagine ka pailain kat kasla agdulo ako saan masanay kan to kahit kulain nga saan tang agsina tamo mat alalaga akti reputasyon ko bilang maestra ta kahit kung to ti ma-promote kahit kung to tagbalin nga head teacher ngayon to nagangay agbalinak to nga principal kahit syempre saan ko kayat nga agbalin to nga sa gabal ti relasyon ta syakmat kadyak kahit marakrak ti pamilyata ta kahit ko nga naornos tayo lata saan mo tong arudan nga aramidin tinaramid mo saan tong bakit basta laki di inot mo nga aramidin digiti kahit kung aramidin sige anya ka dito mo nang aramidin ta padasin ta ti sa nga padasin mo nga ti sikat akirabaw siyak mo tagdata ata si kamat ti rumabaw kasla dating pakitam kanya kidi wen agtugaw ka lang kasla ka lagkabaliw kasla nagalasakit kita nga siyak kaskas jay anya ko mati na alas ka jay idinto nga siyak no siyak kaskas jayak mo una ta lalaki ka adaya lalaki ka da babae no may papan iti sex mabalinbit nga ti babae tagkas jay
Basta ada talan makamu dagiti baka is istoryaem to ka dagiti gagayem mo ta gwaras na bagadan ton. Nga siya nga maestra ka awang pagdanagam. Ape ko mga istorya. Diyak lang mo, makainom ka, daditi kasarsaritam ta, pagsarsaritaan nyo, ti kasi nga posisyon, kat may ibagam nga uri siya, napadasan mi kini bakit kon, nga maestra, kunam, daan yung tulat panunutin ta kanya kon, may isa nga maestra, nga naka disdisente nga, mapan mangisuro ka, digit estudyante, tapos kasi kan aramitik, nga kabalyo aking ka, ay nadyak man maawatan no, aping nga, maapiktaran ko mati kinadisentem nga kas mestra. Sa bali mat deto, kumbaga deto, responsibilidad mo akasasawa. Nadamat responsibilidad ko king ka. Basta, amoy bagbaga amoy istorya. Sige. Basta ininot Ang nga, hamula tayo bagbagan. Wanin inot. Rugyan tanga ruden. Ne. Apay? Kitrugyantan ko na rugyan mo tiagdatan. Ay, kasano ka di? Agtugaw ta pala dito iking tikatre. Tadi titang irugi. Nagkorni, kasla na lang. Api pelikula. Kasla, mabalinmin ka ditilatan. Gidatan. Ang deta ka manin. Diba? Kahit kung aron nga saan nga boring. Kahit siyempre, ikanta mo tig anana kasla buwelo na kumawin kasla take off kumamit ng aeroplano hangat insigida mo nga agidatan rabawang kan iusok kon kasi sige hindi mo samot kayat mapilpilitan kan samot nansi bakit dati mo tsakaroon naruang ko na ko malarog yan tan agtugaw ka dito Tanya agparintuming ka kitisang mana. Uy, ano ito ramidi mapagparintuming ka. Basta agkayang ka. Apay agkayang ka. Imbis bukan. Saan pa? Sige. Ay, kanamanan. Di ba kahit mo man? Sige, bastahan ko balakang ka ng takukwam Itong sumarsaro na tangal dawan. Ken saan nga dahil tinapahot wen? Saan pa lang nga napahot Ininot tong ininot hanggang nga merwam ka. Ay nakadado nga rules mo. Apay, saan ka rin nga mestra dito Agasawa ta. Alawin ka din. Marvin. Deta ka manin. Apay. Mabilbilang man ti asog mo. Apay ka tip-tip pelam ngamin. Tip-tip pelak nakakadkadlaw. At data lang nga rodin dito yung motel. Tas yun nagtulagan ta. Takayat ko, awan ti panpanunutin nga sa bali nga makangeg. Saan mo nga panpanunutin dagiti duwang anak ta nga mangeg dati panagungol mo, panagasog mo. Kahit kung agpakatotoo ka. Uy nangam nagalasmit nga. Siya nga maestra kat. Kukunak dita. Kukunak nga ron. Kahit mamin anong ngay bagak nga saan ka nga maestra ita nga gundaway. Asawa ka Nancy. Asawa ka. Iso nga okay laeng nga agasog ka. Okay laeng nga agungol-ungol ka. Tawan mo't ti makangeg ka data. Sigurado ka Well. Marvin! Kitang? Nagpigsamad ka yung tiungol mo? Tip pelam kidin, pigpigilam kidin ni Jabalay. Siyempre mga karuba. Bagadan to pa yung maestra Nancy. Nagpigsa tiungol na. Kus nagmayad kayam no. Saan mo nga tip pelan? Saan ko nga pigpigilan? Di pa naghasog ko. Sige, bye Marvin. Ala, yun, nagmupay tadila Marvin. Wow, nagtanggan tadila Marvin.
agdatakon. Agkabalyukan. Ha? Sige. Angim, agkidim ka. Abay. Basta lakay na makita na kabalyo. Nag-awkward nga kitkitaan. Ay, apo, agasawa talang nga rin apeng nga mabayang kabay lang. Kit siyempre, may saka mestra. Tapos, panunutem nga, ay nakit di, aramidim kitin, bakit? Andun lang unang ibagbagam. Ala, sige. Dak pa'y napadasan dito. Basta, tuladem lang din pabuyak yung kayo di. Estoy, ibatog mo ulitek. Saan mo pigpigil ang ti asog mo? Ken, amumlatan basta kaslakalag kabalyo. Sige. Astoy, basta, alala, nagmayad gayam. Katalaga, naglalo no sikat agirabaw. Makontrol mo. Makaamukan, no, anyat kahit mo. Uri giling-giling ka. Uno, agkabalyo ka. Adaking kadeta. Kumpurme ta pagganasam. Marvin. Abay. Grabe. Nagalisto ka naglipas. Kasanak pa yung naglipas. Kaya sawen. Mabalin ka pa nga agduble. Ay, wala niya. Mabalin? Una. Ay, kasta. Saan mo pa yung napadasan at puro padata ka lang, mat? Idinto nga, nakadado posisyon nga mabalin nga ramidin nga saan ka lang nga maminsan nga aglipas. Kastaya? Uwan, kadapi ka di mo yung bagay, idi. Kit, siyempre, nagrigat kamot nga maisuro, tas ikamot yung mga isursuro. Ha? Malagi din. Sige, kayan pa maminsanak pa Uwan. Ay, sige. Marvin! Kaday di nga gundaway ket kasla naawa at akon ti asawa. Kasla malawlawagan metten di panunot ko. No anya dagiti nagkurkurangak idi iti asawa. Kaya't ko launay nga masulnitan dagi dyan nga nagkurangak kasinyong ngayong kasti ko nakiti asawak inot lang. Kat agsasarunumutan ti kidawin nang aramidag. Ti permi nga kasla jak may imagine ti bagi kat dati kasla style aso nga asa agburiri ay pangisar kan na dyan ti kwag. Kunaking kwa na saan agburiri ka lang. Yung saan nga kahit nasawin, kat di ta ubit mo't pangisir ka. Amok no dita. Madi ko talaga nga madi. Angin gure ka, kasla nang ka nasakit kita. Ay, nadeta ka manan bakit? Hanta pinakadanon EJBJ. Nadetat kahit mo nga maud-udi. Di kiti sumarsaro kay paramit cooking kakit. Kaslang sanod ka matan. Mabalin ka dito kakabalyo latan. Kat padasan tamat sa bali Among kat maumatamat no kas jay. Masapul nga agbaliw-baliw mat tam no. Iso ka dito rason no. Ape nga nagbirok ka. Iso nga posisyon. Uy, bakit? Kahit mo sawin, iso mo tirason dagiti babaero, dagiti dado mga lalaki nga niliputan tat asawa da. Posible. Saan nga pawada? Saan nga pawada trason? Mabaling nga tirason nga dumak nabangsit di kuwa di asawa da. Nabangsit lang arot sang aunan, nabangsit pa kilikili na, nabangsit pa di kepyas na. Ay, ada kas jay? Ada Sor nga babae dagsapol data. Kasi mo, ang dud mo ti asawa da. Adamot dati awan time di asawa da. Busy. Isong agsapol mo di lalaki ti sabali. Adamot dati agbabae gaputa di asawa na kat. Nangiwat. Marites. Kentong itera. Ay, adakas jay.
Wen, nadama mo ka kasyay. Ag chichiks, ag bababae, tadya asawa na. Kaya kahit na pa iti mapan makisischismis. Ngayon taas si kasunat asawa na. Ang siya kat asa si kasun ka madlakay. Wen nga rod. Ang tila nagkurangak, dati, dati boring nga ka-sex. Iso, bakit? Iso. Ang no saan kanton nga boring nga ka-sex. Awan ti rason nga biro ka sa bali. Nawata mon. Kanti may sapay, di kiti agbababae, di kiti adda jay abroad ti asawa da. Hay, ayun na ya, LDR. Wana, no di da makaura yun at adot sulisog ti arubayan, iso di agbabae dan. Uno saan, manmanong agpawid di asawa da, adot rason. Siguro di asawa na di abroad, hanak kay ti makibidyo call, iso nga agbirok ti sa bali. Iso nga siga bakit? Inutim ko mga iruam ti bagim kadagiti ibagbagakid kidawet. Nga uri no si kakit may isa nga maestra. Mabalin mong aramidin dagi jay. Among no mapadasam dagi jay, may ruam ka. Agyamang kanto kanya. Saan lang nga siya ti mabenepisyaran, bakit? Uray si ka, nang runakin ka. Baka di kanto pe agong ungot ka digiti estudyante mo no kanayon nga mapadasam digiti na dumaduma nga posisyon. Baka no nakagalgalante kanto nga gitid ti grado digiti estudyante no kanayon nga nanaragsak ta mapagustuhan ta. Aglalo no saan ka lang nga maminsan nga aglipas iti mesang agpatnag. Baka mas ganado ka pa nga garamid ti lesson plan mo. Talaga? Una. Malay mo. Manayunan pa iti anak ta. Uy, gusto na giduan. Sige. No isuti ko na. Alang aro din. Rugyan ta aro din. Kasla naglaka nga aramiden dagiti bagbaga ti asawa kasinyong kas no adaki jayen ka talaga kaslang nagrigat nga agad just nagrigat nga dati ti kaya ti asawa ket manipod tangan ti dapan na manipod dapan aging kana ti ulo na ket agkak romansaek takasi mo ti aramidin na kanya. Kaya't na nga kaya't na kanaig kami JCR EJ Salas no awan digiti ubing ay kasano nga kaya't na kano nga adatril na malaksid kano iti posisyon masapol nga agbaliw-baliw pa iti lugar nga pangaramidan mi pagpapasan mi tiragsak. Idilaeng na minsan pinadas mi di bodega nga nakaililit. Ije nga na damok nga mapadasan tinakatakder kasinyong patakder. Naganas mo. Aminek aglalo iditas sakruyin na kon. Ket kaslalak la itayok-tayok. Ket nagmayat ka da jak may iladawan tinariknak nga ragsak ka daydi. Nagsurat ang karod iti programam kasinyong tagpabalakadakman kadigiti expert. Anya kaditi aramiden nasken nga aramidik tapno hanak nga tapno alistok lang nga aramid digiti kahit nga aramid kahit ti asawa nga aramid. Anya kaditi sikreto yo. Jak amo kasinyong no kasanon to tiriknak into no dumanonen dete BJ ni no mapadasan mi aminen ket mapan kami ton ije last part anya ti panunutin nyo sakbay nga isak mo. Sorry yung kasi nyo jak namin
Jak pa amin napadasan iso nga jak amo no anya ti ibagak kada kayo. Han ka di nga baka kami no adda rumor nga isbu wenno anyaman. Siyempre gagangila nga Maria kak tapag isbuan na nga ron dechay. Dagito iti mang burburi-bur ti panunot ko iti agdama kasinyong maragsakan ta inot nga urnosen min iti asawak ti relasyon mi ti pamilya mi ngem medyo agad adjasak pailaan adupay digiti banag nga iparamid ti asawak nga jak pay sigurado no maaramid ko. Balakadan dakman kasin pangasi tulungan dakman kaya agyaman nak kadagiti makinit ti balakad agyaman nak met ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangi drama dito nga surat ko nga sabi ko ket nakaibatit adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Ala pasensya kayon tasyak nga maysa nga maestra ket jak ma-imagine ti bagik nga dumteng to iti gundaway nga aramidik to digiti banag nga saan ko pulos nga ma-imagine nga maaramid ko. More power to your program kasin and God bless everyone. To'y agyaman na pagaya mo Ma'am Nancy.